General James Kabarebe, urugendo rw'umusirikare wanditse amateka, intangiriro yarwo. Mu mateka y'u Rwanda yo mu myaka ya nyuma y'ubwigenge, hari abantu bagize uruhare rukomeye mu mpinduka z'igihugu. Muri abo harimo General James Kabarebe, umusirikare wamenyekanye cyane mu bikorwa bya gisirikare kuva mu bihe by'impunzi z'Abanyarwanda muri Uganda, mu rugamba rwa RPF rwo kugaruka mu Rwanda, kugeza ku buyobozi bukuru bw'ingabo z'u Rwanda. Inkuru ye ni urugendo rurimo ibihe bikomeye: ubuhunzi, imyitozo ya gisirikare, intambara, kuyobora ingabo ndetse n'impaka zagiye zishingira ku ruhare rwe mu mateka y'akarere. James Kabarebe yavutse mu mwaka w'1959 mu Rwanda. Yavutse mu gihe igihugu cyari kiri mu bihe by'impinduka zikomeye za politiki. Mu mpera z'umwaka ya 1950 no mu ntangiriro z'imyaka ya 1960, u Rwanda rwanyuzemo imvururu n'amakimbirane byatumye imiryango myinshi y'Abanyarwanda ihunga igihugu. Umuryango wa Kabarebe nawo waje kujya mu buhungiro muri Uganda. Akiri umwana yabayeho ubuzima bwo kuba impunzi, aho imiryango myinshi y'Abanyarwanda yagaragazaga kubaho no kwiga nubwo yari iri kure y'igihugu cyayo. Muri Uganda niho yakuriye, ahatangiriye urugendo rwe rwo kwiga no kumenya ibijyanye n'ubuyobozi. Mu gihe yari amaze gukura, Kabarebe yakomeje amashuri ye muri Uganda. Yaje kugira inyota yo gukora mu nzego z'umutekano n'ubuyobozi. Yinjiye mu gisirikare cya Uganda, aho yahawe amahugurwa ya gisirikare kandi agenda azamuka mu nzego z'ubuyobozi. Muri icyo gihe yahuye n'abandi Banyarwanda bari mu gisirikare cya Uganda bari bafite amateka asa n'aye. Abo basirikare nibo nyuma bagize uruhare rukomeye mu ishingwa rya RPF. Mu mwaka w'1980, Kabarebe yabaye umwe mu basirikare bari muri National Resistance Army, umutwe wari uyobowe na Yoweri Museveni waje gufata ubutegetsi muri Uganda mu mwaka w'1986. Mu mwaka w'1990, RPF yatangiye urugamba rwo kugaruka mu Rwanda. Kabarebe yari umwe mu basirikare bakomeye muri uwo mutwe. Urugamba rwabaye hagati ya RPF n'ingabo za leta y'u Rwanda zariho icyo gihe. Intambara yakomeje kugeza mu mwaka w'1994 ubwo Jenoside yakorewe Abatutsi yatangiye. Ingabo za RPF zafashe ubutegetsi maze igihugu gitangira inzira nshya yo kwiyubaka. Nyuma y'umwaka w'1994, Kabarebe yagize uruhare mu kubaka no kuyobora ingabo nshya z'u Rwanda. Mu myaka yakurikiyeho, Kabarebe yagaragaye cyane mu bibazo by'umutekano yo mu karere k'ibiyaga bigari, mu ntambara zabereye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuva mu mwaka w'1996. Yabaye umwe mu bayobozi b'ingabo bagize uruhare mu bikorwa byo muri Kongo. Uruhare rw'u Rwanda muri izo ntambara rwagiye ruvugwaho ibintu bitandukanye n'impande zitandukanye. Hari abavuga ko rwagize uruhare mu kurwanya imitwe yari ibangamiye umutekano warwo, mu gihe abandi barushinja kugira uruhare mu bikorwa by'intambara zo muri Kongo. Mu mwaka wa 2010, James Kabarebe yagizwe umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda. Muri uwo mwanya yayoboye ingabo mu gihe zari zikomeje kwagura ubushobozi bwazo no kugira uruhare mu butumwa bw'amahoro mu bihugu bitandukanye. Mu mwaka wa 2013 yavuye kuri uwo mwanya, ariko akomeza kugira inshingano mu nzego za leta zijyanye n'umutekano. Yakomeje kugaragara mu biganiro no mu bikorwa bijyanye n'amateka y'umutekano w'u Rwanda n'akarere. Ubuzima bwa James Kabarebe ni inkuru y'umuntu wanyuze mu bihe bikomeye: kuba impunzi akiri umwana, kwinjira mu gisirikare, kugira uruhare mu rugamba rwahinduye amateka y'u Rwanda, no kugera ku rwego rwo kuyobora ingabo z'igihugu. Ku bamushyigikira, ni umusirikare wagize uruhare mu kubaka igihugu nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994.